نوبدارن خون و خیالان بله برج و بدنن آمده دما کو بدن و برج تنه گوتن آمد و آمد جی ته گوتن برج و بدنن و ته بیرا مروف هر وها دما بدنن آمده ته گوتن پاشروج و پیشروجا خیالن کو بکورن رش هاتن رستن لبر چاوه مروف زندید به هر چقاس د جهان ده بدنا هری درش بدنا چینه پشتره یا انطاکیا و استانبول و دوره بدنا آمده بجی دیسا بدنا آمده بخمن و برجن خواه به هیبته تو بدنان وکی بدنا آمده به 1000 سالان باجار نخستیه بن باسکین خواه سور و برجن آمده به هبون و برخودان آخوه دستور ندایه کو شوپا پاشه روژه ده ناوا روپلین دیروکه ده وندا ببه. سور و برجان کو به 1000 سال بره بنگه هیوان بکورین رش و بازات ین چیای قرش داغه هاتی آوا کرن وکی کورین خواه خورد و زخم لسر پیان مانه و پاراستوانیا دیروکا خواه دکن. اف بدنن سور و برجن آمده همو شوب و برماهین چاند باوری لهنگی و افسانه جواکن کل سر و آخه در باس بونه دناوا دل خودی کریه بسبرک مزن گهاندیه حتی ایرو بدنن کو لگوری هن چافکانیان 3000 سال لگوری هن چافکانیان جی زیده 3000 سالن وکی موزه وکری لرخ چم دیجله چافدریه جدیروک و شارستانان را دکه د جهان ده پشتی بندا چینه دویمین بندا بلنده وکی خزینه دیروک و چانده همو دولمندی و رنگینی خواه د جواکیا 3000 سال بره ده نخماندیه داد و فلسفه آوه دمه و باوریم بره تف لسر کورین رش هاتنه کولاند آمد آنگو آمیدا لسر روشهلاتا دشتا بازالت آوا بویه. اف دشت جه قرش داغه دست پیدکه و حیا چمه دیجله فره و دریج دبه. آمد بقاسی 100 متروی چمه دیجله بلندتره.
Çemê Dicle li dora bedena Amedê wekî kevanekî fitlonekan dide xwe û diherike. Li gorî gumana zanyaran Keleha Amedê berê çêbûna Îsa di sala 3000 ango beriya 5000 sal ji hêla pêşiyên Kurdan, xoriyan ve hatiye avakirin. Ev keleh dikeve aliyê Rojhilatê bajêr. Piştî ku İmparatorê Roma Konstantinus di sala 349 de bajar dagir dike, dest bi avakirina bedenan û çakkirina Keleha Amedê dike. Bedenên ku di dema Konstantinus de ava dibin, ji deriyê Merdînê dest pê dike û digîje heta bi deriyê nû. Ji deriyê nû jî dest pê dike û digîje heta deriyê Çiyê. Beden li aliyê Rojava digîje heta bi kolana Gazî. Bedenên Amedê dişibe masiyê panik. Du beşên kelehê hene. Keleha hindir û keleha derve. Keleha derve ji heştê û du burcan pêktê û dirêjiya bedenên wê 5 kilometre û nîv e. Bilindbûna bedenan ji erdê di navbera 8 û 12 mîtroyan de diguhere. Stûriya wan jî di navbera 3 û 5 mîtroyan de tê guhertin. Pireniya bircan giroverin. Lê çend heb ji wan pir qorzîne. Ji xeynî vanan birca Benûsen û ew bircên ku li deşta Dicleyê dinêrin çarqozîne. Ji ber ku mirov bikaribe derkeve ser bedenan, li aliyê hindir li kêleka deriyên bircan du derence hene. Ji wan yek li destê rastê ye, ya din jî li destê çepê ye. Li ser hemû bedenan û bircan mexzel hene û rûyên van mexzelan li aliyên cûr be cûr dinêrin. Li ser bedenan ji bo parastina rêya deriyê dîwarên mexzelê hene. Ev dîwar li aliyê derve dinêrin û stûrbûna wa 7 santîm e. Bircên herî mezin, bilind û çîrok li ser wan hatine gotin, bircên wekî Benûsen, heft bira, bizin, nûr, findiq, mervanî, keça qiral û birça tûpişk e. Bircên kelehê du qatin. Qata jêrê embar e û li qata jorê jî leşkerên dema herbê diman.
Bedena Amedê bi çar deriyan vedibe her aliyê cîhanê. Ev çar derî li aliyekî di aliyê siyasî, aborî, çand û civakî dilê Amedê vedike cîhanê. Li aliyê din li hemberî êrîş û şerên ku ji bo bi destxistina vîna Amedê parastvaniyê dike. Van deriyan li hemberî êrîşên biyaniyan destûr nedaye tu kesî. Çar deriyên girîng yên keleha derve hene. Li Bakur deriyê Çiyê, berê deriyê Xarpût da hat gotin. Li Rojava deriyê Riha, berê deriyê Rom yanî deriyê Anatol da hat gotin. Li Başûr deriyê Merdînê, berê jê re deriyê Tel da hat gotin û li Rojhilat jî deriyê Nû, berê deriyê Dicle an jî deriyê Şet jê re da hat gotin. Bedenên Diyarbekirê ji bazalta reş hatine çêkirin û pir zexmin. Ceng bi piranî li kolana di navbera deriyê Çiyê û deriyê Rihayê de ye çêdibû. Ji ber wê yekê bircên vê derê pir li ber hev hatine avakirin û jiyên din mezintirin. Li van deran durahiya bircan ji hev di navbera 36, 42 û 44 metreye de tê guhertin. Di navbera bircan de dîwarê betin hene. Frehiya wan dîwaran mîtro û nîv e. Kuraniya wan jî mîtro û 30 santîm e. Gava ku mirov ber bi aliyê deriyê Mêrdînê ve diçe, durahiya navbera bircan zêde dibe. Ev durahî di navbera 54, 63 û 66 metreyê de tê guhertin. Beden li aliyê Rojhilat, aliyê ku li deşta Dicleyê dinêre li ser zinarên bilind û asê ava bûne. Ji ber wê bircên kelehê li vê derê ji hev dûr hatine çêkirin û bilindbûna wan li gora yên din kêmtir e. Ser bedenên Diyarbekirê ev kitabe hene. Kitabeya Roma bi Latînî, ya Bizans bi Grekî, ya Abbasî bi Erebî, ya Mervanî, ya Selçukî, ya Selçukiyên Şamê, ya İnalî, ya Nîsanî, ya Artûkî, ya Eyyûbî, ya Akkoynî û Osmanî bi zimanê Farsî hene. Bedenên Amedê piştî Seda Çînê li dunyayê yê duyemîn in. Seda Çînê ji ber êrîşên Moğolan hatiye avakirin. Gava ku mirov bala xwe dide Seda Çînê, mirov dibîne ku tenê kevir dane ser hev û sed avakirin. Lê bedenên Amedê ne wisa ne.
لسر روی هر سورکی، هر دیوار و هر برجکی کتابه، نقش و فیگورکی واته دار هنه. جبر ویجی بدنا آمده شاهدی خویا دیروک و شارستانی جور بچور بر بچاو دخه. بدنا آمده شاهد ایش و کدر گل آمده. گلگ امپراتور و قماندان ظالم دیتنه. گاوا قماندار ارتشا اسلام خالد بن ولید ته بر آمده و هول ده کو آمده زفت بکه لهمبری خو ملت کته کوشر و بدنک آسید بینه. هر چقاسی اول بر خود ده جی بدنن آمده ری نادنوی کو او باجار زفت بکه. لگورا کو ته گوتن روژک جروجان خالد بن ولید ته آلیه فیسقایای و بدنان ساختی دکه. تخوازه جیه که قرص ببینه و جوه داره تکه و باجر. لوه داره کوچکک لبرچاوی دکه و مزه دکه کوچک جقلوکه کی دکه و هندر و درد که و. گاوا کو او دوچه نزیک قلوکه دبینه کو جیه قانالیزاسیونه یه. شوکه بدزی لشکرین خواه دوی قلوکه ردخه هندر و باجار بوی هوایی زفت دکه. دوی شهر ده لاوی خالد بن ولید عثمان تکشتن. جبوکو او طولا لاوی خواه هلینه راد به سری به هزاران خورتن کرد لسر خانه جدکه و خوینوان خورتان لسر روی بدن دخه. لگورا کو تیگوتن خوینوان خورتان هیناجی خویانه. ده سالا 1930 ده والی آمده جبر کمپلکس خویا سیاسی خوستیه بدنا خرابکه و وی شاه اسرا گردونی جهوله راکه. والی جون ترک سدما خرکرنا بدنانجی و هاشیرو ود کریه. جبر کو بدنان درو دورا باجر دگره باجار نکاره هوای بگره. وان دمان پروفسور انگلیز گابریل جبو لیکولینه که آرکیولوژیک لا آمده بویه. پروفسور گاوا کو دبینه والی دست بخره کرنا بدنان دکه راپوره که دنوسینه و سری لوازرتا پروردکاری دخه و جوان داخواز دکه کو وی خره کرنا بدنان بسکنینن. اف داخوازا پروفسور گابریل تی پیجراندن و خره کرنا بدنان تی سکناندن. پروفسور گابریل به وی کاری خواه دل روشنبیرین آمده فتح دکه.
Kesên ku doh dixwestin bedenên Diyarbekirê xera bikin, îro jî li ser navê restorasyonê mîna dîwarekî beredayî ji nû ve ava dikin. Armanca wan ew e ku nasnameya bajêr ji holê rakin û nasnameyeke nû bidin bajêr. Halbûkî bedenên Amedê hunera 5000 salan e. Li ser her kevir û li ser her xorziya wan keda hostayên payebilind heye. Bedenên Amedê mabeda nepenan e û nepenên xwe heta niha ji tu kesî re negotine. Kî dizane, dibe ku rojekê nepenên xwe ji camerên xwe yê dilsoz re bibêje.